Bila kena reject tu, benda biasa. Today, bersama kita hari ini di Camera Kita Sembang, kita ada bawa kekerang seorang editor, junior editor. Siapa? Atika. Hello. So nampak cantik tau dia hari ni. Dia bersiap guys. Ya Allah, cantik je. Mesti you dah sebagai editor dah almost 2 years something kan? Masih 3 tahun. Of course you ada dapat rejection. Okay. Perasaan you bila you nak hantar kerja dekat sini editor, and then they said saya macam tak suka lah, or ada something wrong ke dengan editing you. So how is your feeling dengan benda tu? Okay, masa first time saya dapat rejection tu macam masa tu macam like ada macam kadang-kadang sudah down apa semua tu macam, tapi macam fikir balik benda tu actually biasa je. So macam bila kena reject tu benda biasa. So macam like kalau kita kena reject, so apa kita punya solution? Kita macam try lah Improve diri lah, improve, more advance pada diri lah. So you take it as a positive thing juga lah sebenarnya. I think benda tu like rejection tu bukan a negative vibe. Dia macam like a positive vibe untuk kita lagi bangkit lah. Kadang-kadang down tu tak kisah. Kita boleh je nak down, tapi macam betul, actually jangan down lama-lama. Okay, betul, sebab kita takkan efek kerja juga kan? Ya, betul. Alright, so usually lah apa benda yang tak kena tu? Dari segi apa? Pacing ke, music ke, shot ke? Kalau basically kalau saya buat offline, kadang-kadang mungkin main sini editor masa nak masuk online, mungkin cutting, cutting apa tu semua. Kalau music tu saya tak boleh nak cakap lagi macam mana, sebab saya pernah buat online juga, tapi macam kalau kadang-kadang main sini editor pun ada komen juga pasal online apa semua. Tapi kalau kadang-kadang lagu tak kena tu macam okey je, kita boleh tukar je lagu tu. So usually you punya, orang kata apa, feedback tu dapatnya selalu untuk cutting je lah. Okay, I want to know macam mana you handle stress tu and continue je your work. I releasekan stress I tenang dulu, I buka lagu, macam macam duduk diam-diam kerja, semua pergi pantry kan. Meditate lah, macam come down kena ni dulu, macam tenang. Tapi macam dah okey, buatlah kerja balik. Alright, kita nak tanya lah, apa yang you boleh nasihat dekat editor-editor baru, youngsters yang berminat untuk jadi editing. So, apa yang you boleh macam nasihat sikit untuk diorang? Apa yang I boleh cakap lah, kalau korang macam dah